turagushimira ku miryango yacu, turagushimira ko tugire neza mu gihugu cyacu. Amashimwe yose ni ayawe. Tuje imbere tugushimira data kugira ngo ukomeze tugira neza mu izina rya Yesu, amen. Yesu ashimwe. Uyu munsi rero ijambo ry'Imana dusoma twishimikiza turisanga muri Matayo igice 2 umurongo wa mbere twageza ku murongo wa 2. Abafite Bibiliya urupapuro ni 6 mu isezerano rishasha. Haravuga ngo Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'Yudaya ku ngoma y'umwami Herode, haza abanyabwenge bavuye iburasirazuba baja i Yerusalemu, barabaza bati umwami w'Abayuda yavutse ari hehe? Kuko twabonye inyenyeri yiwe turi mu burasirazuba, none tukaba tuzanywe no kumushengerera. Yesu ashimwe cyane. Hano turavuga inyenyeri. Igituma tuvuga isabukuru, buri muntu wese iyo avutse haraka inyenyeri. Tubona rero mu gihe cya Yesu Kristo haratse inyenyeri mu kirere, maze aba bitwa abanyabwenge ubundi ni abafumu cyane abamajusi. Bamaze kubimenya, umwami Herode amaze kubimenya, akoranya abanyabwenge, akoranya abafumu, akoranya abantu batandukanye, arabara ati gende muperereze hariya hari inyenyeri urabe ikintu cyabereye, hama muze mume raporo. Maze babafumu abanyabwenge hano banditswe ni abamajusi cyangwa abafumu. Rero iyo uvutse abafumu baramenya ko hari umuntu yavutse kuko hari inyenyeri iba ivutse. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Hano rero abamajusi cyangwa abanyabwenge cyangwa abafumu baragenda. Umwami Herode yari yabahaye instruction yuko bagenda gutata, maze bakamuzanira amakuru, maze akabona ibyo yakwikorera. Kandi akubitse ko Herode ari Herode mukuru, sino ari Herode mutoyi uriya yicishije Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Twizizira rero isabukuru y'imyaka 2. Urushengero iyo ruvutse ni nk'uko umwana aba avutse. Satani ntabwo rimwe na rimwe abinezererwa, aricyo gituma muzahora mubona hari abana bapfira muri maternite, hari abana bapfira mu nda. Ni ukubera iki? Satani aba yabonye yuko uriya muntu azavamo ikintu gikomeye. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Yesu Kristo amaze kuvuka, icyakurikiye nuko hatse inyenyeri, maze Herode agira ubwoba ati havutse umwami, ubwo rero azasubirira, kuko ubuhanuzi bwari bwavuzwe kuva kera yuko hazavuka umwami. Yesu ashimwe cyane.